Utatoa neti pole pole. Ni wewe byose bihaza amaso. Uhoraho ni wewe Mana. Ni wewe byose bihaza amaso. Uhoraho ni wewe Mana. Ni wewe byose bihaza amaso. Ataramusuhuza taratubwira ko ari we Umusuhuze nono. Niba atari we uramusuhuza rwose. Maneno ambayo uko nayo ndani ya moyo, tekereza yale unafikiria, niyo ubwira umufasha wawe mu gihe uzaba kumwambika iyo mpeta. mchumba wako, yale unatamani. Jiwe shimira Imana, ndakwambitse impeta y'urukundo, ikimenyetso cy'urukundo. Pole kidogo urabivuga uri kuyimwambika. Muza kumumpera kigisirimba nawe. Mtatafuta vile mtatafuta kisirimba na yeye. Eme nawe utera izindi ntambwe usanga nawe piga hatua zingine kwa sababu tatumia hiyo upande. Tera intambwe mukoma amashyi menshi cyane. Shangwe na vigelegele tuwashangilia kwa makofi. Indi ntambwe kazingaye Dominique kugira ngo mwegere. Dominique hatua zinazosalia. Amashyi menshi cyane. Tuwashangilie kwa makofi. Kare nigeze kumva basaza baganira. Nimesikia wazee wakizungumza. Numva umwe aravuze ati turabashimira kuko mutigeze muduhindurira. Nasema ya kwamba tunashukuru kwa sababu hamukubadilisha. Birashoboka ko muri uyu mwanya w'ikiruhuko byo guhindura byo. Yawezekana katika likizo ambazo tumepata na kumekuwa mabadiliko. Dominique ni uri uzibihamiriza niba koko batari. Sasa Dominique ni atakuja kushuhudia kama ni yeye amala. Uratwereka Aime umutwikuru. Utatuonyesha Aime. Uhoraho ni wewe Mana. Utatoa neti pole pole. Ni wewe byose bihaza amaso. Uhoraho ni wewe Mana. Ni wewe byose bihaza amaso. Uhoraho ni wewe Mana. Ni wewe byose bihaza amaso. Kubera ko ataramusuhuza taratubwira ko ari we. Umusuhuze nono. Niba atari we uramusuhuza. Watubereye ibyiringiro. Makofi kwa Mungu. Asante sana. Watubereye ibyiringiro. Asante sana. Muzamure ndangurura amajwi. Yes. Ndagira ngo nsabe umushumba Mike atambuke hano. Niombe mchungaji Mike apita hapa mbele. Muduhe impeta. Mutusaidie na pete. Hanyuma muindangurura amajwi asengere. Baadaye tumkaribishe mchungaji aweze kuombea pete hizi. Izi nazo ziri mu guteraga ibibazo bitoroshe. Zizana hano. Tupatie pete hizo. Mwami Yesu urera kandi urakiranuka. Ibi ni ibyuma byanyuze mu nganda kandi byakozwe n'abantu, ariko ndibigaragaza aho bitangirira naho bihekera. Iki ni ikimenyetso cy'urukundo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasaba kugira ngo Mana aba bana bacu urukundo Mana nyiribe bidashira bakundanye ntirugaragaza aho ruhera naho ruzagarukira. Urukundo rw'iteka kuzageza bazamu mu bwami bw'ijuru. Urakoze ko wigaragaje kandi wihesha icubahiro muri byose mu izina rya Kristo dukunze kuva kera. Amen. Asante sana mchungaji. Hanyuma buri wese azi rwa mugenzi we. Kila mtu anajua pete ya mwenziwe. Hari ibyo mwateguye amagambo, indirimbo. Yawezekana kuna nyimbo ama maneno ambayo wameandaa. Umwanya ni wanyu. Sasa mdani wenyu.
hano hakenewe indangururamajwi. Mtusaidie na ingine microphone. Turatangira na Dominic. Tutaanza na Dominic. Magambo yawe wenyine rwose, maneno ambayo uko nayo ndani ya moyo, tekereza yale unafikiria, niyo ubwira umufasha wawe mu gihe uzabura kumwambika iyo mpeta, mchumba wako, yale unatamani. Jewe shimira Imana, ndakwambitse impeta y'uruko ikimenyetso cy'urukundo. Pole kidogo urabivuga uri kuyimwambika. Zamura ukuboko kw'imoso. Hivyo pare ugerageze umube hafi, umufashe, niko kazi kawa kanini. Okay, tukomeze. Jewe shimira Imana, ndakwambitse impeta ibikimenyetso cy'urukundo. Wewe ko wemeye ukaba umugore wanje, nzogukunda, nzogutetesha, nzokubahisha mu bandi bagore bose. Imana ibimfashijemo. Asante sana, makofi kwa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Asante sana. Asante sana, Imana imuhumugisha ku ndahiro nziza. Akubariki sana. Amen. Nawe mu indangururamajwi. Amen. Mdani wako. Jewe Nyabagazeme, kwambitse impeta we Dominique, kubw'urukundo nagukunze, nzogukunda, nzokubaha, Imana izabimfasha. Amen, amen. Hari indahiro ziri imbere yabo, wanataka kula kiapo, bagira ngo bararahirire hano imbere yanyu n'imbere y'Imana, waweze kula kiapo mbele zenu na mbele za Mungu, kuko ibyo bakoze iby'urukundo rwabo atari imikino, yale ambayo yamafanya si mambo ya kucheza, ahubwo ko babyinjiyemo n'umutima babishaka, kandi bali wameingia ndani na moyo wao. Mtasoma. Jewe shimira Imana Dominique, ubushake bwanjye jenyene, naguhisemo we Aime Nyabagazi mu bakobwa bose bo ku isi, kugira umbere umugore w'isezerano, tuzabana akaramata, mu bibi no mu byiza, mu bukene, mu bukire, uri muzima cyangwa urwaye, nzokomeza gukunda, nzakwihanganira muri byose nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Mbirahiye imbere y'Imana, imbere y'itorero, ko utazo gutandukanywa usibye urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Imana izobe dufashemo. Amen. Amen. Makofi kwa Bwana. Asante sana. Asante sana. Aha. Jewe Nyabagazeme, kubushake bwanje jenyine, naguhisemo wewe Shimira Imana Dominique, mu basore bose bo ku isi, kumbera umugabo w'isezerano, tuzabana akaramata, mu byiza no mu bibi, mu bukene no mu bukire, uri muzima cyangwa urwaye, nzakomeza kugukunda, nzakubaha, nzakubahira umuryango, nzakwihanganira muri byose kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Mbirahiye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ko ntazatandukanya nawe usibye urupfu cyangwa kugaruka kwa Yesu. Imana izabimfashe. Makofi mengi kwa